Futsal ykköstä. Irse-joukkue VNF Gatien. Kapteeni numero 13 Nedim Ibrit. Maalista 1 Emilio Rasko. 2 Mahir Halisevich. 3 Erno Kuska. 4 Elvin Graf. 6 Harun Vaci. 7 Amir Kalvic. 8 Riyad Varnievich. 10 Mustafa Maki. 11 Betir Karic. 14 Ali Reza Mohammadi. 15 Yusefelo Judice. Ja 18 Mai Fadi. Ja kotijoukkue, kapteeni numero 2 Ilari Antila. Maalista 1 Joel